Irore ici iria ciĩkanĩrĩirwo gatagatĩ ka gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku na gavana wa kaunti ya Taita Taveta Granton Samboja cihete aikari a muhaka wa kaunti ici cierĩ kĩhumũko gĩa thĩna matuirie kwa ihinda rĩa mĩaka 50. Aikari a gĩcigo kĩa Olerein kaunti ya Kajiado maugĩte matuire na haranio cia harĩa muhaka wagĩrĩirwo gũkorwo na haranio ici citumĩte gĩcigo gĩkĩ gĩkururie ũthiinĩ wa nambere. I am a witness today as a Kenyan that alternative dispute resolution mechanisms have a potential to resolve our problems that have clogged our court processes and jeopardize our judicial and justice decision making. Na mpaka leo hii tumesimama hapa kuonyesha Kenya yote kwamba hakuna shida tena ya mpaka. Tumeweka kidole, Kajiado wamejua kwao na Taita Taveta tumejua kwetu. Tunashukuru kwa kipindi hiki ambao tumepata vijana barbaru waliweza kukaa na viongozi wa pande zote mbili na raia ya sehemu zote mbili wakakubaliana, na ndio maana siku ya leo tumeona wacha tuje tukutane hapa ndio wakubwa wetu waje wathibitishe mpaka ni kweli na ni sahihi. Gũkorwo mahakanĩte gũtumĩte makorwo makĩgayana indo imwe ta thoko na rĩu marehoka wonjoria-inĩ ũgũtherema kuona nĩ marĩrutaga wĩra mategwĩkũanĩra. Tumeona kupitia exercise hii kwamba wafanyikazi wa serikali bila kushawishiwa otherwise kuruhusiwa kufanya kazi yao professionally wanaweza wakatatua shida zinazotukumba. Tuko na soka ya Chumbini pale na tuko na taoni ya Njukini pale. Sisi majirani kabisa. Kwa muda mrefu hata ukijaribu kuangalia sisi wa Masai ndio kama makastoma wengi wa hapo taoni ya Njukini. Tumetuma proposal kutaka kujua mpaka yetu imefikia wapi ili kila mtu ajue inaongoza wakina nani ama mipaka imefika wapi. Eka makiria magiri 5 iria irĩrwo nyanjara-inĩ rwa Rambo nĩ imwe cia iria aikari makoretwo makĩgucanĩria, no girimiti ya magavana maya merĩ rĩu nĩ ninĩte wagagu ũcio. Lile ambalo sasa tunahimiza wananchi wetu, Kenya hii ni moja, ni yetu sisi sote. Kwa hivyo Wataita na Wakajiado muishi kwa amani bila shida yoyote. Girimiti ĩno ĩkanĩrĩirwo thutha wa mĩario ya andũ 11 kuma o kaunti hamwe na magavana ma kaunti arĩa makinyanĩirie wĩiguithanio ũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.